Ka jingyalap election manpan jingkersha ni ukurtong ka United Democratic Party ka Mauplang constituency uba beyond Matthew Kurba haka sunong nongspong haka kanreu terik rumpang kala long kum karansan man pni yakinya jong kijing sisha ya ka balak lehi do mele wa manta jong ka Mauplang uba Eugene Son lingdo halor ki kamba ka bau kpa jongu ulala banle kum unong mikmat bat kum juru kum unong thawan na ka banta ka constituency bat ka jala haba jingkren ha kate ka jinyalang uba Eugene Son lingdo ulakren kumban pensisha bat pensha ya ka ka bakiwe ki kam ki bau kpa jongu ula pendap halo ka jingang nu jongu pai ba uba Eugene uang baudam na ka jingsosi bagi don ki katu kan ni ki candidate ki basim kabu halo karai ka jongu bat ban pensisha bakat kum ki kot kisla ki bau lalum ya ka tersat PhD lawan ra do kpa jongu kata ban penyo ya ka administrative approval house nam arjar foi kata tang na khat news ngi shwa bu unklat na ka ni ka sla partai om kumbala don bakam ngadu na lingkien hadu apo umlang mar kilayo ban mat ya ka jing trish tom ipa watla iyo kalat ban trei tang hapo light snem haka jing wan jong ka khlam covid bat kum jo shaniru ilayo kalat ba intrei katu kan ni habai dei bat kisrok habai dei ba ki kam ki paper jangan ngai i bakum urang ba ilami syakipat ba hoot ila don hakajing syakri ya ka sorkar la bon snam hendrai ke ka bangayu i kumukun ka bamanla kasngi ngadu pa kipor bangidang rit hadu pa kipor bangidang he hala adu pa kipor bangila he ngiu i kamen sem ke jong i bain syakri pat ya upad ba kibreu ki balayo mat ya kejing sebun jong ipa kila ben pensisha ya kita tengah yang hang ni kumukun samla jong kajat ben reu habangai i urong ba uyeng halor kenong rim ke baskem kenong rim ke basyai kenong rim ke bahok kenong rim man syakri ya upat ba da ke jing hok kai ke bangasusi pat anda bangalarai banganum ya kun ya ke election ladan katu kaningut ki candidate ki balasim kabu halor kerai ke jonga ladan candidate ubah leit keleng sodong ke konstituensi bankam ya kikam keba ipa ila tristom banwara ya roy kapar kamtam hakani konstituensi tengong ya pi ki patba lada don kum kita kinong mikmat kibayeng halor ke nongrem jong kiwei kidai shisha kinong mikmat ne kidai ki breu ki bashim ya kabu man penbit man penbiang ya lade shimet ipa ilahi kai bon yang hakam tam bai dai bat kajing im hakajing long breu ni ki khasi nginget bangidai ki breu ki batip breu batip blai badan buram badan akor ki batip lem bat ki basngau lem hato ngin yo ki nong mikmat pat ki bamdan ya kajik tip lem ki bamdan kajis ngulam ke akor ke buram syai kajat bereu ke jongi kan let lakam ya ke PHC hang teh pot tersat kinong snong jong kate kathan kitip khamba kilaya kun manyo ya kate ka PHC labon bon snem
lapkot syaki postnem Henry tau kandidat ulawan ban kam ya kan dia kam bai pai la le klaim the tip ya ka sedang klaim the tip ya ka kut ya ka administrative approval habai dai batikam baka sarkar ka ai namanta banwara iki development haba pair Kasidan ke administrative approval kaba ai ba pensyai ban pen da ka kot ba kani kadai ka sanction ba ka kam ka layo kumukun ngamla ban sya ya ka administrative approval jom katai ka PHC kanang ban pensyai pi ki ba ang ne layo ya ka haka arpusau terik Ubnai August arajar arpuway Ipa iklat ha ushpotrik Ubnai September arajar arpuway Kan nyausngi Shobe in klat Yak kam ba ilat reistom Man penyo Idan iba arubat ang ne Namar kani ka kam man penyo ya kani ka skim Adalek kerpang Syadalhi banrahi banlehi ban penyohi ya ka skim kasidantang ka forwarding letter na po ka sarkar da anda kidan ki breu ki bawan ban kam klem da tip ya ka sedang klem da tip ya ka kut ngaso ban pensyai cha pi ki pat ba nomor balai la don ki kertong ki bayeng halor ka nong rem man syakri hop yu put ba Henry kiwan ki pat ba pan ken baki pat ba kim tip ya ka sedang kakut ki ken beat ya ki pat ba ki mo bacu syem ya ki pat ba da ka jing tok bakin yo man don ha kata ka bor habaya dai ketika surok nang tay na po mau plang mau sendram ka isu kepaning kong bai pai kren ka isu kepaning kong ke bai ipersyang ban penurlong ko mga kren ipi ipai yang hanong rem menwara ka roy kapar ka surok kadai ka debut lum kepaning kong banwara ka roy kapar haringkat ka jingkot ka jong saya langut kiemale na katay ka tan mosenram makurwat berranikor tidak tho kasiti competition Shao Chief Minister halor kani ka surok but ban pen scam ya kata kasiti ila keren halor kani ka issue hangtai hapo dorbar tauan nomor balai daki pau hajar kinong shong shnong kani ka tan Pat kawai ke distrik ki bapadan kam ya katay surok manla kasngi namanta ka roy kapar hakajing im kejongki Henry lawan pat saway utaw kertong boong adien baula rung mo hakata ka party ala ban penurlong ya kata ka surok haka session jong ka budget session arjar arpuar how banai march Chief Minister am tarai baro pia pet nam ya pet ya ka assembly session tengah cup keren hang ne alor kata ha kata ka session bau present bau pen wanra Chief Minister hapo ka house ula keren sepang ka budget ha ka papier ki department but anda ulah poi apa ka department jong ka PWD roads kalau don ka sanction ang tu ka jing mang tingka kumba praspa klor naman ta hinyaw tuli ki surok but kawai na ki surok kadai ka moplang Masenram road moplang Masenram road hoy dahadin bakila bu ya ka tu nakaliang ka jonga nga kuatip syai
Nomor ba kasyu abi plus 4 crore naman tahinya tu digi surok. Tengah kuat kejing syai na menteri badai pet ya katu ketenat. Ngala abu kejing kili. Ban mo uhi ulo ai ke jubab. Bayar katu ke surok pen kelano syak intermediate road. Bala bu kapisa kumbasan 4 crore naman ta kata surok. Te kumunong mikmat kumba pi pila pen kup pila ai ke bor. Kadeka hok ke jong pi banga kumunong mikmat. Ngari ban pensyai ban pentip ban wara ke jengkeli. Tanda la pensyai kumta anda la mi kipai ba jo konstituensi kidap da ke jengkemen. Takai galong tu pasungsi ba ureu madan. Ula ban wara ya kiskim. Tengah tarai da kalau kumta tarai kirang ba asinong te kilala ban pen ipu ipeng yang man la kisnong apa konstituensi bat wat la ka jela jongi baro kajing ken biet kejong uni urang ba ya kipat ba kedai ke ai banga ku musom la ngam la ban yaisha nomor ngi kisam la nakre nang de nomor kibun kisam lang ni pai kemat sikirang ba ni pai kemat sikilong kume kilong kepa haba kile kikam kiat tak akor kiat tak burom hendrai dengi ipat kirang ba kiat laja kata syai ka burom ke jongki kinyo nangi bat soong pat ki kena ki bomdan akor bomdan burom tengah yang hang ne da kajing sokya petba kajing say so ha ka rap ka riang kajing men ya kinong rap anda la pentre kam ka TMC ha ka ba shipawa jar tingka shisnem anya rap pisa ya baro kinong rap ha ka jilla lingba kajing pen mi ya ka scheme with my farm farmers assistant for rural Meghalaya hakane ka apnyo trek urempang John ya kasap jong pi haki artli kisentio bat kersan ya ka Meghalaya TMC. Even after so many years, Meghalaya only has one government medical college. Is this the Meghalaya we want to leave behind for our children? It's time to speak up about the issues blocking Meghalaya's development. Share your suggestions with Modi ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 8360006060. Together, this 27th February, let's empower Meghalaya. Congress's commitment to Meghalaya, a drug-free Meghalaya, strict action against drug peddling, an opening of 50 new de-addiction centers statewide. Five commitments na kasing Congress na kabinta ka